namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel of course namthetha khayela Manyangatsi the commissar lo inga ta king linka na Mapele the boss, and then from there ta tlhetela hi severa press Rhangani na ngami ya yona leyintshwa. Yeah, so ka siku ra namuntlha of course ra the 16th of September ni fikele scroll ka account ya Manyangatsi the commissar, as you can see. Mina no hlamora, mina no relaxela man, no hlamora ku foku ku tlebiwa post yin'we ka Manyangatsi lo ni nga ha twisisi ku ndleka yini manje. Hi fika wona Manyangatsi the commissar fika tsala la a ku ni kombela mi nga ni sendele ti screenshots ta loko Mapele a nisukela hi ku a nga lo tshemba nchumu ni ta n'wi hlamula ivi se a sungula ku ni chuhiseta hi vugevenga, as you can see there. Okay, so swi meka sense loko Mapele i chinge kun'wana ni tuku a nga ha chinge kwini guys. Because I've been monitoring his account and sure ngopfu a nga ha chinge ku, maybe if a kha chinga ka ti-comments, I'm not sure guys. Account ya ni khale ni monitor a ni za ni vona a chingela Manyangatsi swo himpela swi a vulaka swo Manyangatsi va ku ri ti-screenshots to karhi leti va kha ti sendiwa, maybe va lo commenta kunene kun'wana ka ti-post, I'm not sure ku swi va swi ndlise kwini guys. Mara as you can see Manyangatsi loko komiseni ku na vanhu lava n'wi sendelaka ti-screenshots ta loko Mapele a ri karhi a n'wi chingela. And then she continue Manyangatsi ku with a 2 minutes video ni nga endla a hlangana nhloko. Okay, so please tell him not to provoke me. No me khale ka yena nakona I khale ngeze vona Manyangatsi laga a rhunga Mapele the boss swa kombisa ku himpela I hume khale. I only reply to artists who are actually relevant. Xi ku ni hlamula ti artists ntsena leti kahle kahle ti nga relevant kona ka xigaza, like ti nga na ntikelo hi ndlela yin'wana leswi a vulaka swo Mapele i Manyangatsi kwalaho. Yeah, so loko hi tlhela ka line ya vugevenga i zama ku la hi Manyangatsi i ku Mapele tshama threatena Manyangatsi ku loko n'wi kidnap hi ku va a endle ti-videos minkarhi yin'wana mavonele a swi na mha swi nyangatsini, like loko I starta beef na munhu wa fika I n'wi threatena hi vugevenga. Kuma yona leswi nga ze swi ndla ku na vlog leyi mi nga mi ehleketa ku ndzi ku endla na vlog laha ni nga ze ni vutisa loko vanhu vo fana vo Mapele na vona including Mr Boss of course wa cha ku hlamula vanhu vo fana vo the caterpillar and stuff like that, leswi a ni swi kombisini mavona nyana. So a swi make sense ngopfu ku a nga hlasela ngopfu Manyangatsi ku ri Manyangatsi I va kha bifa ngopfu swa music a tshika vo the caterpillar leti di nga n'wi beef vundzeni man kumana deep inside ma kuma yena mhaka yako. So hi swona sweswo swa kona hi yona swi beefana swa ku swi nga suka out of nowhere. I don't know what's happening here. Then from here ta hi khe hi nghena ka mhaka ya severa press Rhangani. A ni ku ni nga swi tivi ni ta update xinjhani guys, a ni ku ni nga swi tivi because ku na post leyi Manyangatsi nga fika yi tsala laha, as you can see here hi ti 15 ta September la nga fika tsala ku siku ra mucato ni ta mi tivisa lava hi vona hulu lava, as you can hear a ni xonga Rhangani a ni ri hi yena hulu. So Manyangatsi of course xo ku rhungeni ka xonga Rhangani xo ku a hi yena hulu I the current wife ya severa press Rhangani. So hi swo sweswo mucato ta kha wu va kona. Swi ta va kahle loko date yi huma ni ta byela xonga Rhangani ku xichalanyana xi bifanyana ku swi kota ku saseka nyana ma vona nyana xi bifisonga nyana mi ku singile hi rhunga strong ma yi vona nyana mhaka yako. Game ke game. Loko ra mi nge za subscribe banda kombela mi tlika subscribe. Don't give man to you to end. Evokarawe indika munhu anga swi lavi leswi hu endlaka swona se wa mara u nga ri na mihleketa keep your hand in wena loko ni famba ni la ku mi nyika mali se henhla kwini ya me ta nyingi a no me dokotela a wanto a ni khendanga ndume